Siyabingelela nganzakwethu, siyacela uma uqala ukuchofoze u-subscribe button kule channel yethu uMgosi. Yebo nganzakwethu-ke iphoyisa elineminyaka engu-30 lineziqu zobudokotela. UConstable Lindokuhle Ngcobo oneminyaka ewu-30 odabuka endaweni yaKwaZulu Natali eNkandla uneziqu zobudokotela, i-PhD in Policy and Development Studies. Ngane zakwethu-ke ziyabalwa izifundo akanazo ngokwahlukahlukana kwazo from University of KwaZulu Natal. UConstable Lindokuhle Ngcobo usebenza eHillbrow Police Station. Mina-ke nawe nganzakwethu bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Insizwa-ke esencane engazange izibambezele yaphinde yabona i-opportunity yafunda, sicabanga ukuthi-ke ifunde ikhuphula bona ubuphoyisa. Mina-ke nawe nganzakwethu-ke bengathanda-ke sihlangane kwividiyo elandelayo, kodwa-ke lapha-ke shiya-ke ukuphawula kwakho ukuthi wena zithini ezakho izincomo. Danko.